Gospodine Milojević, utisak svih nas koji smo gledali utakmicu sa strane, šteta. Jeste. Šteta da momci nisu bili nagrađeni za trud, za jedan dobar odnos, za dobru igru, puno dobrih elemenata. Jednostavno u utakmicama ovog nivoa je potrebno da se te šanse pretvore u go, jer go je to što menja utakmicu. Na kraju se to svede šta ste uradili u svom i u protivničkom 16-tercu. Danas nismo bili dovoljno, da kažem, oštri, precizni i odlučni u njihovom. Malo trenutak nepažnje i kaznili su nas. Da li ste zadovoljni igrom vaših igrača? Jesam, borbenošću, zalaganjem, poštovanjem taktičkih zahteva koje smo postavili. Stvarno ne mogu da budem nezadovoljan, kažem, žao mi je njih zbog, da kažem, jednog rezultata koji nije oslikavao tok igre. Nije sve izgubljeno, ima još 5 utakmica, sledi duel u Novom Pazaru i putuje se za Tursku. Dve teške utakmice, 2 gostovanja. Mislim da ako nastavimo u ovom ritmu, ovaj trend, ako nastavimo da radimo ovoliko jako i naravno da budemo malo ubojiti u zadnjoj trećini, mislim da možemo da očekujemo pozitivne rezultate. Naravno, pobeda se uvek postavlja kao imperativ i sledeća utakmica je ista takva. Hvala na razgovoru i puno sreće u nastavku utakmice. Hvala.